وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد ubusna kita niyo ringha sajdatu tilawah iban sin sajdatu asyukr arumini insyaallah subhanahu wa ta'ala lumatun kita niyo papangadjian salatul jamaah, salatu al-jamaah. Kaun na to in hukuman sin salatul jamaah. Uno naman in sifat marayaw ha imam biyaddiin in pagmasbuk. Amo yan insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjiun na to harumini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Muna in salatul jama'ah in hukuman niya fardu kifayah ala sahih. In hukuman niya fardu kifayah. In hadisin fardu kifayah فرض إذا قام به أحد من المسلمين سقط الإثم والحرج عن الباقين. إن هاتس فرض كفاية بان أون نهمنا همبو هنسلق daing hajumlahan si mga muslimin saqatal ithmu di na magdusa in kapin ibansin amo inlong takaybanan. Sumagawa bangwayroon himinang kanya misan hambu athimal jami' magdusa yung katan. Nah, launta ang buklungan may asin sambaguray ni. Nagbang na sambahayang asr. Sa kalipuas nagbang sambahayang asr. Wayroon nagjamaa misan hambuk. Way nagsambahayang jamaa rin. Unin hukuman magdusay katan halom na ini. Sa abangaw na nagjamaa hambuk parwa biidnillahi subhanahu wa ta'ala malipwas na yung kaybanan dahing haamoy tataksilan hadlaw akhara. Amatin hatisin fardu kifaya. Nah, bukom biasin fardu ain. In fardu ain tiap-tiap siyulakan kawajiban. Biasin magsambahayang tiap-tiap siyulakan dahil ka ito fardu ain sumambahayang siya. Ampain fardu kifayah pakalagbuan. Bangaw na hambuk parwahimi ng kanya saqatal ithmu wal haraju anil baqin matanak na amuin susualan iban sinamuin dusa dahil hakaibanan. Nah, amo yadtin hukuman sin sambahayang barjamaah. In sambahayang jamaah malagguin kapaiddahan niya. Malagguin kapaiddahan niya man sin kalabdian niya. Nah, dahil nga mga hadith na mayta
kalabyan sinamuin pagsambahayang jamaah. Hadith sahihul Bukhari wa Muslim. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kan Ibn Umar, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. In sumambahayang kau iban sin jamaah, iban sin imam, mina masjid jamaah kalagbuan, labi marayaw, daing sin sambahayang isa-isa. Sumambahayang kau habay, sumambahayang kau hatabo isa-isa mo. Amuin humadir kau sinamuin sambahayang jamaah masjid, labi marayaw. Iban nakating ka in karayawan niya, daing nga sambahayang isa-isa, bi 27 kauhaan tagpito darajat impyag inakan nila. Layo. Bangin na dito hambuk na, hindi di kauhaan tagpito. Subhanallah. Bihatin laggo sinamuin kalabyan sin salat al-jamaah. Naam. Demikian kaibanan hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala man salla 40 yawman fi jama'ah yudriku at-takbirata al-ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nasabot kaibanan hadith riwayat sin Imam at-Tirmidhi in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyusiyun makasambahayang kapatan adlaw barjamaah, kapatan adlaw 40 days consecutive, susunod-sunod. Hisiyusiyun makasambahayang kapatan adlaw barjamaah iban sin imam, yudriku at-takbirata al-ula, yabutan niya in takbiratul ula, takbiratul ihram sin imam, yabutan niya. Bagian naman si imam, Allahu Akbar, dan dun siya asal. Kapatan adlaw, bang munahinang insambahayang jamaah bukun kaulit, yabutan mo in takbiratul ihram sin imam, kutiba lahu bara'atan, hisulat si malaikat duang karinis bara'ah, hati siyan bara'ah, hati niya mo kasalamatan harwa parakal, hisulat kayo. Unin dua kasalamatan yan, qala bara'atun minan nar, salamat kaureng hakayo, isa. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, iban salamat kaureng hakamunafiqan. Pila days ya Maulana? Kapatan adlaw nagsusuno-suno kata. Kung naguut-ut, biasin hadith na yung mabaliw ha. Challenge sa imbaran mo lang insyaAllah kapatan adlaw, kakausan ko yan. Daing hafajar, pavuhur, wa asr, maghrib, isya. Najukop ang kadlaw, tseke magtoy, kadlaw na. Konsum insyaAllah. Nabangkaw magjanji man simbaran mo, tumanatod, misang kaw atas jib na ugkaw, masjid. Allahu Akbar. Sabab og janjian naman sila Allah Ta'ala. Bukunubos ko jumanji na ini, pag ganakan na yun, sari na ba, balikan taman, nawayron, palso. Palso yung amalan mo. Di ikaw tuon sila kadya ako. Di. Pagsugsug na karumad law sila kadya ako, di ikaw tuon. Sang mo insya Allah Ta'ala istiqamah, amalan mo tud kapatan adlaw jamaah. Habutan mo yung takbiratul ihram sin imam, biidnillah, certificate. Wasing ka ba na adlaw, dua certificate din hikarhil kay musim malaika. Certificate muna lampas ka, salamat ka oray hakayo, biidnillah ta'ala. Dahil hapinar ka dyan na. Kamumulahan halaw si pakumulan, iwan salamat ka oray hakamunafiqan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Salatul jamaah, mga jamaah barhurmat, malagguin, karahan niya. Narita na madagayray kata ni namuin hadith, at tungod sinamuin, kalabyan sin salatul jamaah,
mamarahin na yung dua hadith na sabot ko sa mahal ka ito min hukuman niya. Mbiyad. Na. Baita syara in salatul jamaah. Yaulin salatul jamaah. Na. Matarang ka ito taniwang uling sabab. Supaya matipunin manusia ay muslimin, makapagkila-kila ay muslimin, kumusog yung pagtaymanghod si mga muslimin, lumaw min parsugpatan si muslimin, bangaon para kalahantara na kapag miting-mitingan nila, supaya yung batal maig, iban matukoy kasabon na naman, maksud sinamo inlong tabihan sa bahayang barjamaa. Na, labi luba na bangaon di mga piagbabalihan, mga igil, na magjatuhan tara si muslimin, nabang sila makapagbaka masjid, makapagkita, makapagsalam, inut-inut yan to matangtang sambil na ang kahukasanin amuin, long tabihan, lumi halong simpangatayin sabab sin salat al-jamaah. Bukat to rin nga mga kalabyan ng kanda, suwain tiap-tiap na yung kato, madya hapag sambahayang salatul jamaah. Bang niya kakausan, amoy sambayang niya katan salatul jamaah masjid. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nah, in pagsambayang jamaah, aun hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabugat-bugat. In hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod si maninggal sin sambayang jamaah. Amin masub siya, maninggan. Misan yaw na nagjajamaa, yaw na magmimiting hakwa, sa rin na balong na sumubliman kita. Mataod siya bihan. Mataod bihan to ha, to anons? Mataod. Yaw na nagjajamaa, yaw pa magbiting. Na, sa dalawang niya, mandiyan nila katalong niya, sumubli ka nila. Na, nayarin ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadith niya long niya, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Nakaangan na nga ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hambukadlaw, hipapatipon ni mga kahoy, amoy hipagdungol. Hipatipon niya. Doon man natitipon, pakamatan ni isang bahayang, karena daw niya na magsambahay. Doon man, sabda si Rasulullah, kakamatan na. Daakon kulong niya magpasubli ako hang katao, mag-imam. Inakulong niya mig. Kumakulong niya kahoy. Ang pakulong niya, buhian kayo, sulukon sing kayo. Limuton kulong ni halong sim Madina ini. Kitaon ko bang hisyo naman, in kausukan wala pakimuwa, pasambayang jamaah, bang aon kabakan ko habay, dapuan ko yung bahay niya. Naangan-angan ko yan tubay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa wala niya nahinang, nahangkan na, bang wayroon udhur, ayaw ko maninggal nga sambayang jamaah. Ayaw mo tinggalin. Na inudhur hapag tinggal sambayang jamaah, aw niyan udhur am, udhur saplag pakatan, yasi mga ulan matigda, aun aim pus, hangin makusog, atawakan pisak lakat na kalanduharan, naam udhur, naam tay maun sin syara misang kori madto ta masjid magjamaa. Sabab jimatu hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambukadlaw matigden ulan na Madina, mahaggot na kumanin hula. Piyabangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahaba. Ang panyapiyapabaitaan, bang kilalong niya hinapusan simbang, ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Sambahayang nakamuhabay, sambahayang nakamuhabay. Mayta, sabab sin limanduin, kimarukin, haggot iban sin matigdain ulan. Hambuk na yan to, udhur. Na, aun yan udhur khas. Udhur lang tabiyan na mo ikaw to baran mo. Mahinang na to sabab, excuse mo hamuin, di na kau maka sambahayang jamaah, tay maun na to sin syara. Yasin biyad diin, yasin mga nasakit ka. Nabiluwa na mga muin sakit mo makalamin,
Ha? Unsa na mo inlong tasakit, iubo. Inubo, maglamin siya tiranan sinhangin. Naam, tabang sa upang ako iubo, mandiyan na ito. Amuin mahinang mo na ito, sabab, inamuin maninggal ko si sambayang jamaah ba, inako sambayang. Amukon ka ulang tawihan, maong pa masjid, Allahu Akbar, way halisin pagtunghay mo, atching, intawa mo yung makahamot pag kita kataan, malamin mo na sinamuin, amuin sakit mo yan. Abay, nakawang bihat to. Na, damit yan si mga ulama. Mahinaman dyan irisab mahinang sabab, makatinggal ko sinamuin, salatul jamaah, bangkaw iuhaw, iban siniyahap di nakalano. Namidpid na yung siki mo sinhapdi, puti na yung pamayhuan mo sinuhaw, watway ko nakainom. Naam, dahin doon, manjari na kaw timinggal si sambayang jamaah, iyanon na ko sinamuin iban mo kadto kaw, inom na ko iwan kaun kaw. Mahunit arakala, punungon man kaw paghubo takbiratul ihram, panganasin tao biya siyud kaw pag mabuka patuhan, bukun sa adto hapdiin kay miwan sinuhaw. Kadto na to, manjari na to. Naam, atawakan, aun tao zalim hakwa simbay mo, jajagahan ka. Naam, bangkaw mo ading habay, yaun ji majaga kay mo intaw manglunggo. Tawa mo ilang tataw mangi, anyayahon ka, iwan sina mo inlaukan ka, manjari ka rin naman to, manjari. Tay maun na to sin syara, bangawn udhur mo bihad to. Tawakan nagtatahan ka sin ihi, at tawakan mabaya ko mag number 2, na amyaw na nagbang, kiyamatan na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakay nagtatahan ko umihan sinamuin, kuhan mo uwihan. Malukay pa nasiyan, gumawa. Onulong mo, dumahan na ako pa masjid, sumabayang sa ating jamaah. At tawakan, manjarinad to, takaran mo rin manghihin na kaw, di, takarin naman. Di na maunumisan kaw makatinggal na sin salatul jamaah. Sabi, maunit na yun, makomento pa sambayang jamaah, at tinhal mo, arakala pag sujud mo, on man makad, napiriglo kita. Bukunhat piriglo yung baran mo, makapiriglo ko pagkaimanan. Tamam? Naam. Kandayad tumanjari na siya, udhurin bihad. Bihawon man to kita papangadji ang syurutu man yuqtada bih. Ayaw na. Syurut man yuqtada bih. Ano naman yung syurut? Sin aakaran. Amuin long tabihan, aakaran mo sambayang. Amoy pag-imaman mo, unay surut. Aun waktu rin mo siya manjari pag-akaran. Pag-imaman di. Nasuway tayo nga nun bang unay surut, sinamuin, patot siya aakaran. Pag-imaman hatay kuran. Magmamum ko hatay kuran. Muna-muna. Alla ya'lam al-muqtadi butlana salati imamih aw ya'taqidu dhalik. Muna-muna syarat, subay ini-i'tiqad mo, in-imam mo yaon, kay maisang bayan mo. Bang ini-i'tiqad mo, in-huna-huna mo, in sambahayang sinimam mo yaon, wala tiya ima, di ko man dyan mag-imam, hatay kuran niya. Di ko man dyan magmamum, hatay kuran niya. Tama? Long ta. Aung tao. In majahab niya, di siya maghukas sinsiki. Di maghukas sinsiki niya. Sa puhon niya, sa sinsiki niya. Aun sandahan bihan. Di na ako magsabot manguno tumpukan. Di na. In kita niyo ahlus sunnah wal jamaah. Bang mamot pasiki. Hukasan din sa kita. Aun kay manan tao, dahan nila isab, di sila maghukas sinsiki. In kanila sa puhon niya sa sinsiki mamarahin na kanila. Unin hukuman sina mo in sumambahayan kung ma'mum, hatay kuran sintaw bihan. Masahbah in pagma'mumo ka niya? In jawab la. Mayta. Sabab. Dahing hapanagnaan. In huna-huna mo hasambahayang sintaw ya tularak.
Larak wala imamo. Sabab daing ha mga rukun sin pag-ail, paghukas sin siki. Nabang niya siya po sa din siki niya wala niya hiukasan. Asalin ni i'tiqad mo kanya batalin, pag-ail niya bang wala. Tiay may pag-ail niya batalin, sambahayang niya. Wabittali, di ikaw manjari magad sumambahayang atay Quran niya. Tama? Mafhum? Na. Upamahan hikarwa. Doa kamu magbagay, namasyal kamu patampat, nakalayutod kamu. Dahil doon man kamu halaw sin hakulangan mo. Law umiabot na yung waktu luhol. Sakaling problema kanyo, wayron misan kumpas niyo. Ino kaingatan, mangharap pa kayo ng qibla. Wayron pangindanan niyo, mangharap pa kayo. Na, inhinang sinduaya, unlong na mag-ijtihad na dya ko. Pag-ijtihad ko, mag-ijtihad ako. Hati niya, panali ikaw. Tali amarayaw ang harap pa kayo ng qibla, tumali day sabak. Nagtali na ng katawihan. Piyuka na namuin, akal pikilan niya. Long niya bang kako harap bali pasadlupan. Nabang ikaw long niya tuan. Long sinhambok bang kako long nabukong pasadlupan. Maripasuwangan. Inhambok long niyang qibla pasadlupan. Inhambok, maripasuwangan. Manjaribaha, magma'mum. Intao yung pamaham ni qibla pasubangan. Magma'mum siya pamano siya in pamaham in qibla harap mari pasubangan. Manjari di sababin halom sin i'tiqad mo in qibla harap mari. In qibla iagaran niya yun wala kimuddan. Hasabab sin in pamaham mo in sambayan niya wala kimuddan sababin qibla wala imamu. Di ko manjari magad kanya. Unin hinangon nila karwa magsambayang sila kanya-kanya. Bayang ko kayo? Mereka. Nung si Jama'atul Tabligh, lakum dinukum waliyadin. Nah. Amo yatim panagda. Hikarwa. Alla yakuna ummiyan wal ma'mumu qari. Mahal kayo ini. Suwayin kaaunan Suwaybukun in kaaunan sin imam ummi. Hati sin ummi di makaingat magbasa sin Quran. Ampay magma'mum kanya hatay Quran niya maingat magbasa Quran. Kuddanan baha magma'mum in tao mapanday ha Quran. Pamano siya di misang maingat makapamuntol sin Fatiha. Maingat ko magbasa Quran. Bang pamuni ko mag-imam. Sa kalali kasaunuhan ng hambok yun. Kamay niya siya mag-imam. Imma sa Allah rin dito. Allahu Akbar. Gayril madadubi alayhim. Gayril madadubi. May madadubi. Ang magbabasa biyan. Ang pariton mo kaya kasublihan. Pwede mahinang problema. Sabi panghati sing kawanin pag-imam yaon kawasarakula. Sari bang kauyan na imam saan ko ano. Kawasalong na namang kita kakawalong na may nasinamuin. Yakaw ka ito yung kawasa. Naling mamaya mi. Na hindi ikaw maingat magbasa. Manjari ba ako magma'mum hatay ko rin sinipaingat magbasa. Sin Fatiha amuin rukun sin sambahayang. Di manjari lang si mga ulama. Sambahayang ko kan. Na. Ay pagyanon din di ummi. Pagyanon din di ummi. أم إن لا يتقن قراءة الفاتحة بحيث يخل بقراءتها إخلالا يفوت حرفا أو شدة. إن pagyanon din yamin di manjari pagma'muman sin tao makaingat magbasa Quran. Amo in tao di makaingat magpahuntol sin suratul Fatiha. Pag magkalawain hambok batang atawakan di magwain mga shidda, amin shadda. Magkangiin basa. Di asin biyad di. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Haurunin syadda. Bismillahirrahmanirrahim nalawa. Amo jahab sin Imam Syafi'i banging kaunan mo maingat ko magbasa Quran. Sakalin imam bihad tuli ko papagma mo mun hatay Quran. Atawa kan magkalawa yung mga harf. Atawa yung hambuk harf mapinda. Bismillahirrahmanirrahim. Hirakman. Inha mahinang kaf.
Na, ampay kaunan mo, qari, maingat ka magbasa Quran. Manjari baha sumambahayangin mo, in qari, hatay Quran sin ummi, la yajuz di manjari. Illa Allahumma law sin mga ulama. Malainkan, banging kaunan sin ma'mum, di day sa maingat pag-Fatiha. Sibuda siniman sin imam, nakadtuin na, pagrambulan na mong bataan, sibuda. Okay ra. Wayron na sa basal sibo-sibo ng grade nila katan, okay na. Sa impagyanon daily ikaw maingat magbasa sin Fatiha mabuntol inyaun ummi kay ngatan mo. Halaw sin i'tiqad mo wala na kimudda ning Fatiha niya, di na ko man jari magmamumatay Quran niya. Naunin ka-advise. Manging kaunan ta imam sa kalikay ngatan mo in hal muri ko makatulid magbasa. Ang paong kakitaan mo rin nung maingat, magpasubli ko pa maingat. Sa awin para ka na yan amana. Na, imag-imam, ikaw yung manul, ikaw yung driver. Namang yung driver, ikaw misang maingat mag-drive, dahon mo rumugtol, magtumarin, jamaa mo. Dugtol pa kahoy, dugtoy pahag, dumugtol pa mga binatang na nun. Naway ron, busulin ka kita kawakan sinamon jamaa. Namang awang maingat, pasubli ko pa kayo ba na. Amatin subay, inaunta. Inhikatunia. Alla yakuna imra'a wal muqtadi rajul. Di manjari magma'mum in usog pababae. Di manjari magma'mum in usog pababae. Inangun niya imam in babae. Naam. In Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagsabda hadith, la ta'ummanna imra'atun rajulan. La ta'ummanna imra'atun rajulan. Di tuod manjari mag-imam im babae pausok. Kung ko imyan habay na lang murang happy dya sakan makaluman nakakatam ko Quran imam minabakato nanto na nasawang Allahu akbar to na ko tay ko manjari na bisan si happy jari manjari ko yung pag-imam ko yung usok. Tama? Ikaw in usok. Sawa nga mo in sila babae mayroon saan. Ang kanda in imam aun requirements amoin sifat malingkat ha imam. Muna in imam illabi marayaw ha imam al-afqah. Amuin maingat ha hukuman. Al-afqah. Bang aun din doon jamaah. Tama? Aun maingat magbasa Quran, aun Law tamihan, di maingat magbasa Quran. Aw maingat magbasa Quran, di na maingat na hukuman. Magbasa sadya Quran, yung kaingatan niya. Aw di do maingat magbasa Quran, iban mapanday ha fiqhi. Isim paunahon, al-afqah, amoy maingat na hukuman. Bukod sadya ko amoy magpaluoy-paluoy rin doon. Sabi, aw hukuman rin doon. Bangkaw masa, biya din yung pagsujud sa hawi mo. Biya din yung pagtupak mo. Diara mo in kaapatan jamaah hatay kung bangkaw mo kung mapanday ha hukuman. Daurog tol kamu kataan. Ang kanda suway itoon, kaingat. Ang kanda yung maghahapid sa Quran, amin naghapid sa Quran, wayroon pamahang. Naam, marawray sabsain labi marayaw, amun takapanghati. Amuin, takapanghati asyara. Kaingatan niya bang mabatalin sambayang sin imam. Ang paminigin imam, unoy hinangon nila. Bukon ka mag-iato rin na sadya. Magbisa na ikaw lang mo doon, din na ini. Way, aun hinangon day doon ang kanda subayin mag-imam. Tapanghati hukuman sin imama. Iban maingat siya amuin hukuman si masaal na sin salah. Bukon sadya magbasa Quran, naam sa subayaon panghati niya hukuman syara. Naam. Afqah. Bangway roon na maingat na hukuman fiqh, lumaton siya pa aqra, amin maingat magbasa aqra, hamzain haruhun. Bangkaw imyan aqra, inhati sin aqra ungas. Narakala makayan ko al-aqra, sumublin ungas. Na maglag ko sin ungas dahil ituan, pasublihan niyo. Amuan nila bimarayaw ko nulong sin kitabi ni bukun aqra, hamzain haruhun. Aqra, amoy maingat magbasa Quran, maingat tajwid. Naam, bukon siya bukon yung pagyaron din ni aqra magbasa mo maglaho bukon. Impagyaron day di maingat ha hukuman tajwid. Maingat siya sinamuin al-waqfu lil-tida, hawno humundong, hawno amuin manjari sugpaton, hawno siya wajib humundong.
Sa bang niya mo wala siya himundong siyugpat niya marasin basahan, arakala, mapindanin mana siya Quran. So siya makaingat si bihad. Nabang awang bihad to, amo ito pasungon to ko sa bayan ko. Nabang mayroon na akra, aslah. Lakon tayo aslah, amo mabuntol tao. Mayroon din nun may ingat magbasa, na maglagay. So tayo biya mga awliya din nun yan tuwan. Pasublihan nyo, pakarian nyo mari. Amo mabuntol. Lako tabi at marayaw. Halom kaadil, alam mo ito pasublihon. Na, bang mayroon din aslah, al-asan, amuin maummulay hakatan. Mayroon din aslah, siyaw katan, ang kagrade na katan. Alam mo siya makulang katot na nyo rin di. Alam mo siya nabukyaw lang niya. Kaya kaanuman tahon na lang. Tuhan, bismillah. Ikaw rin makaulang. Tamam? Na, bukunin lakon mo lang mun wala pa i-Islam mo nang kayo walang lang na may tanlong na ipasani Islam. Mayroon. Kuan, simbihan. Na, subhanallah. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. In mag-imam ha mga manusia hasambahayang aqra'uhum amuin labi mapanday hakallam sin Allah Ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Bang sila sibu-sibu maingat ha Quran katan amuin labi makaingat ha sunnah. Isyum mataud mahapal ni hadith. Maingat ha hadithin Rasulullah siyem pasubliho. Pakadto pa imam. Fa in kanu fis sunnati sawa. Bang sibu-sibu in panghati nila ha sunnah sin Rasulullah fa aqdamuhum hijrah. Amuin hisyuin amuin nakauna naghijra pa Madina. Nabang mga renikato isyun nakauna amuin minum tubig. Tubig uno ba ini? Tubig amuin malano long nila. Faaqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa faaqdamuhum sinnan. Bang sila sibu-sibu nakatan inamuin lugay nila min kapag hijrahan piun bang hisyuin amuin maummul din kadin nakatan. Na. Naman jari magmamum. Intaw nag-ail, in imam niya nagtayammum. Aw nag-imam din nung magtatayammum sa siya. Sakali, in ikaw nag-ail to tubig. Manjari ba ako magsumambay nga tayo Quran niya? Manjari. Wayron sa niya. Atawa kan tao. Magmamum si hatay kung sinmano siya nagsusulog khuf. Ang san khuf? Midjas, deng hajil, deng haleder. Nasabutan nyo rin din hukuman niya. Manjari ko magmamum hatay Quran niya. Manjari wayroon sa niya. Manjari wayroon sa niya. Imam, naglilingkod din imam. Hindi ka mo nagtitindog. Manjari ko magmamum naglilingkod. Manjari wayroon da sa niya. Tamam? Wayroon dadto sa niya. Lang si mga ulama. Na. Bihaon mari kita pa kayfiyatul iqtida. Biyaddiin in pagmamum. Biyaddiin in pagmamum. Biyadin, in pagtindog mo hatay Quran niya. Na, muna, alla yataqaddam al-ma'mumu ala al-imami fil makan. Na, panagna ang syart hasupaya masah in pangagaray mo kaniya, subay di makauna in ma'mum daing ha imam hatampat. Iman jari makauna. Hatampat yung piagbisarahan ka. Subay in kaunan si ma'mum, hataykon. Bang nakauna yung ma'mum, abantin ma'mum. Daing ha imam, batali sa bayan. Tuan Oms, tinog ka kuno. Hituan Oms, paligot tawa ka to, Tuan. Wala na. Ako'y imam, asin imam, ako'y ma'mum. Takbir ko. Pagput ko ini. Allahu Akbar. Aw, ni siya nabanti tuan. Akabanti ako. Yarin imam ko. In ako ma'mum, nakauna rin kaniya. Manjari baha, batalat salat. Bi'atali sa bayan. Tamam? Naam. Mayta, sabab ang mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Hinang biyutangan sin syara, imamin pagsambahay na supaya magad ka. Nawayroon, di kudda na ni tao miya magad, makauna siya rin aming piyangkaran niya. Di kudda na. Na, haano magbista,
nakaunay ban sinway, magbista aqib, dahil hindi ha, tikod-tikod. Ang katabing, kuan mo. May tamaha pa karoon, kuan mo. Na, kapanarka kita mong bento, no? Aon yan tao, mahaba yung siki. Bang nagsibo inaqib, nagtupad, bihan, may bihan, sibo-sibo, tayma pa. Di na mauno misan nakahabain ka ako sa mahabain, sige ko rin kanya. Tama? Bang nagtupad din mo, intikod-tikod, bihan, okay pa, tayma, sa makruh, inhinang bihain. Amuin hang kalibel to, makruh. Tama? Bang libiw, intikod-tikod ko rin kanya, misan hang ka millimeter, batal, imasah. Suwayunin hinangon, suway ako, makatrastip-tip. Tama? Na, bukon kita mag-itong day nga haba, mangbihan na nagtutupad saan. Sa alaw mo, nakaliw na mo yung bakul si kikwaon. Nalaw mo nakauna ko, impagbistahan day hindi ha, tikod-tikod. Day hindi ha, tikod-tikod. Na, suway bihan. Okay na, umatras kita tip-tip. Na. Toy. Biyad diin bangsaw pama magmasbuk. Dua patas. Toy. Bangsaw pama magmasbuk. Biyad din hinangunta. Tinugot anom sa balik. Sa upamay na ako nagmamasbuk. Maamu makutuan oms. Kani ba ko to? Kani. Ara hindi ikaw. Di ikaw. Doon ko. Nagsasambahayan sila. Ing kabiyak saan sinda hindi ka to. Tupak bihan. Kuanon bihan. Ano ba ini? Dupunanin abakasin tao. Inlabi marayaw. Hamasbuk. Marina ko pa amuin pakid, palawa. Yan na. Yan siya rin doon na. Allahu Akbar. Kasambay, may tako yung tinug yan. Butang. Ikaw may ingat mag-akyan. Ikaw may ingat mag-akyan. Miha, Allahu Akbar. Kasambay na kami kato. Amoy nilabi marayaw. Marina ako palawa. Allahu Akbar. Pag-uwas yun, ampak kami, simibog pahulihan karwa. Tama? Atawa. Bangsaw pa mawayroon na lukal hatay Quran imamin sumuong pahunahan. Abihin kami kang. Tama? Amuyad tuin labi marayaw. Amuyad tuin labi marayaw. Nabang behinang mo ba sindikato magtupak o kiray sabsah sa inlawi marayaw amoy bihad to ba sinasabot. Tama? Na. Hinduan hindi maingat. Hinduan. Nah. Unin dalil tahadto. Unin dalil tahadto. In dalil hadith كرواية سن إمام مسلم دين كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم همبقad lolong sin Jabir si mambahayang ako hataykod sin Rasul hatuune ba sin kaina ituan si man ituan Jabir. Faqumtu an yaminih timindog na ko lang natampal patulong sin Jabir wa idha thumma jaa Jabir ibn Sakhr aw nay sa bambuk sahaba nga ni Jabir ibn Sakhr faqama an yasari timindog hatampal lawa ya sinihinang ko kaina tuin hambuk halawa fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamana khalfa kaya wa sin Rasul liman amo ampa kami piyasi mo pahulihan amuyad tu dalil sin bihad tu illa bi marayaw mong kita magmasbuk. Afhom? Nah, malak ko sa ito pangadyan. Nah, bihaon biyad diin bang aun jama'a babae hatay kuranta habay magsambayang kita aun jama'a babae. Nah, banging kaunan si mambahayang kau in jama'a mo babae hatay kud sila katan bang aun iban mo hambuk
Timindog ka, inhambok yaon da hindi usog, imbabae hatay kuran. Tamam? Imbabae hatay kuran. Mafhum na ito? At iniyabang sa upama, aun imam, aun hambok usog, bagus babae na, in imam haunahan, in imam haunahan, in ma'mum usog hatay, amuin hatampal patuon niya, imbabae hatay kun. Sabang mataw din usog, hatay kuran, usog hatay kuran patu din, imbabay. Bihad tuin, inangon nila. Adapun bang sila babae, sila babae. Biya din yung pagjamaa si babae. Indog ka to na, oms. Ikad to tayo tuan, oms, hi Khadija ingan niya. Ay ka. Na. Hi Khadija ingan niya. Na, in kami ni babae, jamaa niya. In imam ha babae bihan, in ma'mum din di, sukda. Harap na madpinsapan nila katan. Tamam? Bihad tuin hukuman sin babae. Bang sa upama aun usog, aun hambuk usog. Bagus babae na, dahil hindi namin usog hambuk. Pagubos, dahil hindi mga babae hatay kod katan. Okay na ito mafhum? Insyaallah ta'ala. Syukur. Now, aun kayo ba nang magjajamaa? Nakasambayan ako hambuk adlaw. Ako yung imam, pagruko ko, kaya idlapan ko yung jamaa ko, yun, tutod malayo. Nakalayo to, mga 4 metro yung layo. Kaya ako may tama yun, nung kulimayo to din ka. Masahba ang bihan to. Dungol tayo beta si mga ulama. Qala wa yusannu an la yazida bayna al-imami wal-ma'mumi ala 3 adhra. Subayin kaunan sin inlayo sin ma'mum pa imam niya di na siya lumawak 3 adhru' 2 dhira'. Ano tayo dhira' ini? Hangasta 2 hangasta kulang maglabi bang mukirahon siya. Naam hanggatus kayman Pila metro imbihan? Hangga metro na? Tunga? Hangga metro Maria? Tunga. Nabang tubihan, pila metro na? Mga ikad to mga tu? Atawadwa labi-labi. Ha? Nasumay di na lumabi. Dain hamuin lawak sin ma'mum pa imam, di na siya lumabi rin hatu hangasta. In hangka hangasta. Kulang maglabi kay man sentimeter. Mga sentimeter. Habihan. Nabang mga tubihan, atin niya mga hangkametro tunga atau hangkametro labi-labi. Tamam? Naam. Sumay ko rin na lumawak dengan. Sa upang may imam, Allahu Akbar na yung mga 5 metro rin hay mamuding hay imam. Ako kung malayaw. Biasin sa kaula-ula, ikaw makadkan yan, ikaw makadkan yan. Kanda yan tulong si mga ulama. Inhaantara sinhambuksapan. Iban sinhambuksapan, 3 dhira', 3 adhru', 2 hangasta inlawak-lawak niya. Bukon mo palawakan to. Abi sininim, okay na yung biyay niya. Nabang sa upamin, hambuk jama'a rin dito. Timindugin hambuk tayo hindi, naligyo na. So, hindi na siya lumabi rin ha. Amuin 3 adhru' long sim mga ulama. Nabiyan din ba sa upama? Pagdatong mo, hipunin ang buksa. Hipunin. Isa-isa mo ra ang buksa. Unin hinangon. Lawsim mga ulama, makruh intimindog ka isa-isa mo. Mun isa-isa mo ra rin makruh. Unin hinangon mo. Tadkhul in wajadta sa'a. Bangaong kakitaan mo, kabilutan pa, sud ko mo. Pagkita mo ba sinhambuk, nagbibihan. Aun yang kayo ng jamaah, nagbibihan ha. Pagkita mo nagbibihan, kaya ba ko tuan jobs, iban pan, tanoma. Kabilutan pa, nagulagwain ko mo. Sumod ko rin di. Kakakisa, bukon mo magtiko anon. Allahu Akbar. Nabangin dua ini, marawin kasuddahan, kumuha niya ni Teman. Kuhan po ka rin.
Sabang mangingad karwa na di ko dilan. Sabang maraw rin kasud daan dilan ko makasud ko. Yadto. Atawa manjali kau kuma daing haunahan utuhon mo paulihan. Apabila makahati sin syara. Sabi, biutangan ko tunatay kuda. Apabila makahati sin syara, kahatihan niya yadto. Na amhasupaya kaibanan niya kawasapan, waisaan niya. Labi marayo. Ulinan mo siya bihan, tindog ba ka to anong? Isa-isa mo rabihan, ulinan mo, tari mo pahulihan. Na umatras na siya ini. Nabangaon panghati niya, laong yan do, unungan ko hatay ko. Bata kumaka, karayawan pa sinamo yung pagtabang kanya. Sa ayaw kauhimi ng bihad to bang jahil, inamuin ko ano niya. Bang jahil, arakala, ligiyon ko pa ko, baka humita, baka anong kasambahayan kita. Naam, ayan. Tabi, paham ko marayawan, supaya rin maglingog halang sambahayan. Naam. Oh. Naam. Suway kita makahatisin, syara, na masupaya kita rin makuha. Tayyib. Inhi karwa. Naam. Way pa bang na? Bang. Bang. Continue na to man. Allah. Allah, Allah. Yasin, khudh ma. Ito ma. Ma sakhin, sakhin.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة Amuyat yung panagnaan aturansin pagaktida an la yataqaddam al-ma'mum 'ala al-imam fi al-makan suway siyari makauna daing ha imam in nakapenini in hikarwa أن يتابعه في انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية سوين كأونا سمعمو مرل ههبال إبن پقلتن لتن سن إمام subay siya murul hahinang sin imam paglaton-laton niya daing harukon parukon si sambahaya ayaw makaunay ma'mum ang kaymanan magjato pag iyan naman sin imam Allahu Akbar harap par sujud ito na siya nakauna nagsusujud. Ito makajalig. Pag yan sin imam, Sami Allahu liman hamida, ito na siya nakatutunga siya. Na ito, bukon siya maraya. Bang niya turun, manguna-muna siya imam, unahan din imam, na mabaktalin sa bahay. Mabaktal,
Insang bahayang niya. In kasumarangan, paubuson niya ng imam. Pag iyan si imam, Allahu Akbar. Magtunan imam pawawang pasab sa iman, Allahu Akbar, sumunod siya. Tayuran si imam. Nah. Di isang manjari, magpalit in ma'mum dahil nga imam. Di isang manjari. O din kayo man, isang turon niya. Ang mga sujud, may magpalugay ito siya sujud. In imam, limilingkod na ito pa siya magpalugay ito. Sambil lang si imam, Allahu Akbar, sumujud na sampai sa siya tumunga. Turo niya magpalit-lit ito. Dito sa manjari. Nabangin kaunan siya pagpalit niya, limando. Nakalugay ito. Hakadar. Kiyabin na siya. Dua rukun mahaba. Hawayruun udhur. Tiyon niya ito. Kiyabin na siya dua rukun mahaba. Batal din sa bayan. Long tabid din. Long sin imam, Allahu Akbar, rimuku' lil imam. In ruku' rukun hawku. Tamam? Sami'a Allahu liman hamidah. Yung na siya nagtatindog. In i'tidal rukun hawku. Pag iyan sin imam, Allahu Akbar, simujud na. In sujud rukun, mahaba. Yan to na siya nagtatindog. Bawas siya. Turun niya itong pagbalik. Supaya lang niya biya ma'mum to daw. Nagpalit to siya. Wayron udhur niya. Pag iyan sin imam, Allahu Akbar, limingkod. In paglingkod, rukun mahaba. Kiyabin na siya pinarukun mahaba. Dua na. Bang siya kiyabin. Dua rukun mahaba. Yaunda siya timitindog. Hawayron udhur. Batalat salatu. Batal sa bayan. Tamam? Pila rukun? Dua rukun mahaba. In ruku' rukun hawku. In i'tidal rukun hawku. In sujud rukun mahaba. Isa, istahuna. In paglingkod rukun mahaba, dua. Bang siya masih patimitindog. Wayroon ujur na nagpalugay to siya batali sa bayan. Tabi. Sa abang aun ujur niya. Biar silang tamalalay siya magbas sa Fatiha. Aun ujur. Bukon niya ito piyagturan. Na. Di hilan siya sinsara. Manjari siya mali paturukon. Turukon. Bang siya hinggamin pahaturukon. Rukon. Sinsang bahayang. Baktalin sa bahayang niya. Bang siya di sumaot magniyat niyatul mufaraq. Long sin imam, Allahu Akbar, rimuku' ng imam. Nagtitindog pa siya. Yung pa siya nagbabasa. Ghayril maghdubi alayhim. Sami'a Allahu liman hamida. Balikan na. Ghayril maghdubi. Parayon niya ito. Allahu Akbar. Simujud na imam. Pilarukun na siya kiyabin, maulana. Turukun na. Bang siya kiyabin na turukun. Ang pamasi siya, miya maganda imam, mabaktalin sa bahayang niya. Bang siya rin mag-uus-us, magniyat niyatul mufaraqah. In niyatul mufaraqah nakaanatuna. Amoy magniyat na siya, mutas na rin ha, imam, kumandi na siya sumambayang talusun niya rin kanya. Bang siya rin sumaot siya to, na tanto tuod, mabaktal in sa bahayang niya. Mabaktal in sa bahayang niya. Nah. In hikatu, hikaupat, iban hikalimay ni, maghajat syarah. Naam. Di na mo, kalau mau gusto nyo, insyaallah ta'ala. In kahikatu niya, al-ilmu bintiqalat al-imam. Al-ilmu bintiqalat al-imam. In magma'mum, subay nga kaingatan in paglatun-latun sing imam. Diurungog niya, kikita niya. Bangsaw pa, mari niya kakitaan, in paglatun-latun sing imam. Di niya rakarunguhan, na amdi masahib pagkahan. Kaya din ko mga jini umisang karunguhan, na
Di mo misa na mo ilong takakitaan, di din yung pag-akan. Ang kanda, suway mo kaingatanin intiqala. Amin pag laton-laton sin imam, murayng haruku, pamuin pag-i'tidal, pamuin sujud, papaglingkod, hasupaya masah, inamuin pagagad mo kanya. In hikaupat, alla yakuna bayna al-imami wal ma'mumi fasilun makaniyun kabir. Suway, wayroon haantara sin imam, iban sin ma'mum, fasil, amuin space, malaggo, haantara nila. Bangkyautan in imam, iban sin ma'mum yung naglawak tuod, di siya manjari. Biya din nila yan. Biya din. Apabila sila sibuk-sibuk ha masjid. Sibuk-sibuk sila ha masjid. Nah, bang sila sibuk-sibuk ha masjid. Wayroon da sa niya misan maglawak. Long tabi sin di. Yaunin imam day noon, yaunin ma'mum day noon. In daily space, aws mambayang day dito isab nakalaw. In dito akan da masjid, akan bisan pa siya lima yung wayroon da sa. Yaun da siya long si masjid. Wayroon da sa niya simbihan. At awakan kautan siya dingding, yaun da sila masjid, aw nakaon ti dingding. Na keruruan de man kita wayroon da sa niya bang sila halong da sin masjid. Bisan sila naglayo na to. Na sa in mas'ala rendi idza kana fi kharij al masjid bangin hambok din kanila hawak si masjid in imam halaw si masjid in ma'mum hawak si masjid dain doon bangin kaaunan sin imam halaw si masjid in ma'mum hawak si masjid subay di makalayo in ma'mum din halawang si masjid. Banging kaunan niya 5 waktu jarang halawang si masjid. Imam yun halawang si masjid. Batan, di man dyan. Di makunik yung pagkakan. Di masugpan. Way connection nila. Way roon, connection. Malaykan bangin, inamu insapan, sugpat. Na ang sambil 5 waktu yun nasa niya mang sugpat. Siyang payang ngabot naman ito pa mong paruhulan si dunya. Bangaw na magpasampay sintingong, way roon siya. Sa yung pangyaro na ang jama'a rin aw ni space, wa si masjid, lawang si masjid. Pag sakalin siya rukun siya rin si lawang yun, to pa siya kalayuan. Manjarin bihadto, di manjarin bihadto. Di manjarin in bihadto. Nah, nainyan to mang saupa maha masjidin imam hawa in ma'mum. Biyan di sa banging kaunan nila karwa hawa si masjid. Long tahapas langan sila karwa, imami man si ma'mum. Dahil doon, bangsaw pa mahapas langan bukun sila ha masjid in imami man si ma'mum suwayri maglawak in ma'mum dahil ha imam hanggatus kayman meter bang siya 5 wak dahil ha ma'mum niya nagsambayang kamulong tabihan dahil doon na mga plaza persing yaon in imam mo yaon in ikaw hataykod in imam mo in layo mo rin ha imam mga gatos metro ito pa in imam mo talungkungon mo pa yan rimo ko na ba taway manjari. Di manjari in amu imbihad. Mafhum insyaallah? Naam. In kalima niya alla yakuna bayna al-imam an yanwi al-muqtadi al-jama'ah suway kaunan sin muqtadi magniyat siya jumamaah hatay kuran sin imam supaya makadawhat siya sin amuin karayawan sin pagjamaah. Ada pun imam wala na syarat kaniya magniyat pa siya sin suway siya mag-imam. Di Adapun amuin ma'mum magniyat siya magjamaah hatay kuran sin imam yaun supaya makahasil siya sin karayawan sinamun jamaah. Murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala naubos na to yung pangadjian hatungod sin salatul jamaah balik yadto lumaton kita niyo paamuin sunanus salah uno naman yung mga kasunat-sunnatan salatul duha salatul witr iban na sin kaymanan biidnillah ta'ala murah-murahan mga pangasubon niyo pangasubon. Mau pangasok? Yan. May na? May na insyaAllah?
بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين